I had my Magda subject city Mamanga in a Kitang Brahma Chikaram Lamno. Yes. To my background, Kitang Hajike. Have you? Machiki area, 67,000. 6,70,578 square kilometer ni. Ado machi totally jungle terrain ni. Aduga yamna humidity am kan ba. Aduga healthy go ma pham ni. Ado second world war da nongmoi maruna ka baga si bedagi kang sik ni hin ke second world war da si pai se adugi matik si ke kang si aga. Aduna yam malaria infected oiba adudagi yam unhealthy oiba adu hojikti akhoi na khangden lere akhoi ki manipur ki insurgent ki group sing se asi moi grot pam ni moi hideout ne yam chong chong na kem adum leraga are moi government se su se isam cham harabada yam na sang na moi military coup oina lerame sin 1962 da moi India dagi khaidoki 1935 da khaidoki bani aduga British ki independence from 1948 phangki ade independence from 1962 da 62 then 210 bhogda 26 years military coup de lerame military rule de lerame and say military coup de lai bhai bisi de mo human rights abuse to ba adagi yamne sabne har Burma si one of the poorest country ni world gi hoina adugi mati mo si neglect oi moi de phangi babu tik phangi rice phangi petrol phangi men di adudani aduga akhoi gi manipur de su sahi ter khunda pana 1819 deina 1826 ta abdu masuleri moi gi Burmese gi mi singi behavior si yamne khara wild oi ba cruel oi ba inhuman oi ba oi adum yauri akhoi gi nawi sahi ter khunda bu akhoi yairi da khut ke lengba adu hantak da su moina civilian khara ros mi si adum publicly chen chingaga adugi mai tharaga roasted torga harpaga su liaba aduna akhoi manipur da akhoi gi soiba mana sidai da 1 January 2021 sidai da moida military coup tawkhre akhoi machi Burma ga manipur phone akhoi boundary 398 km ne adu akhoi sida border shield tahogda ba ari border fencing tahogda ba Machina Moisi total Moi Misi Yam Hoji Yam Gabo Moi 7 lakhs 8 lakhs ne Moi displaced persons. Machi Mayam Chakoi from the Pura Porasu Canonina border in a swam the Hoi Manipurum Tomjelapnap. Machi Chay any Muxia Queen Shake the Hogder Banap. Other Kona Tanga Mikap Tolapaneva 3rd May 2023 ICT last year Togi City when Say and is a Pura Prio Lacre, Sang Yabang Milo in Sangre. Adu city hojikta adu moi settle tokhrabneba masi akhoi yamna sauna soibani aduna isam sam harabada 29 March 1953 da Nehru na kabo belipi ge basu Burma se India na Burma se please tongna ba moina Burma na khodial kan pi gi baneba British na piram basu kabo belipi na basu British ta moi trouble kan moi yel tan pi gi baneba aduna hojisu India go mena Burma da moi lambi sembi akhoi manipur lambi sen moi da goodwill mission yam pire ba akhoi material me yam piri lambi semi adi even atei hairatna mayam khangne ridini moi training bo dum moi kano piri mani aduna masi wafam se akhoi ne yam line maduin akhoi manipur na yam serious hoina sei ani hek military coup to bodu degi akhoi ne action lawn ga dem ne akhoi ngasi khanri ba discussion yam thenga bane yam ting ai wakan de ni mamang khaner ma yam phagadam ni kali chahi ni matung da ne ba khoi khaneri si aduna soibi abangi soire aduga hoji si khanadring ai da saman khabde khaner ga di saman khabo nu yadre dna ma hoji point sa dune akhoi ne nai khanadring ai da matam chane excel hodra mina hoji khaner mi no hoji saman khaner mi saman khabo yaro idin tawre si ne yes pong the laksani wahang si ai khoi ki lanbung mayam gi manung da ba tare hoji chadari internal conflict si gi lanbung mayam si manung da Burma ji lanbung ngo oi na pabung pa ba ya ba kamai oi moi hit dum moi gi terrain si nai haje the mountainous terrain ni jungle ni yamna akhoi gi ambush da
मोदी battlefield जी आम suitable battlefield ने बा load पखोट पे आम नुंगाई बा 3 moment अदुम तौरगा मोई आदगी terrain से up and down होई बा याम ना open होई दबा आदगी supposing कनो से air dictation जो plane ना कहीं bomb था दर सुआ आदगी हेक aerial कनो even air strike तो से difficult याम suitable battlefield ने ब्रह्मा से terrain wise ओके पाउं मतंग सिदा वहां पाउं द लाक्सगे पाउं आर्मी की कर्नल मोय ले बिरमनी मतंग सिदा अखोगी आइना कोट तौजरी विज हिंदू पेपर हैव तारे वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल हाईली रिप्यूटेड न्यूज़ ग्रुप सिनी हिंदू द फोंगबा पाउ मत हाई वजी एनएसएनआईएम की स्टेटमेंट नि इंडियन फोर्सेस यूजिंग कुकी एंड म्यांमार ग्रुप्स टू वेज वार इंडिया की फोर्सेस सिंगना अखोई मियाम की दमकता कुकी अमदी म्यांमार द लेबा ग्रुप सिंग लालहोब सिंग सिजनरगा लान सोंगनबो होनै हाइदने एनएसएनआईएम न क्लेम तौई मसिद मफुमन हाइदबजे पाउंग द ओनली वन पारंग द आई पिक तौजरके हाइबो नागागी लालहोब असिना इंडिया गवर्नमेंट की मरोइबा आर्म फोर्सेस सिंग द हाइबजे मखोइने रॉ मटेरियल बॉम्ब सानबगी रॉ मटेरियल अमा कुकी नेशनल आर्मी बमा केनेबी सिदा फयांग गी सरुक इंडिया म्यांमार बॉर्डर की मफम सिदा बॉम्ब सानबगी फैक्ट्री यम रन तौहली मसिद चंग रॉ मटेरियल खुदिमक इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग सप्लाई तौई है वाफम अमा एनएसएनआईएम ना हौकिबा मेगी तांग कुनग हुमदोई 2024 द फुंगदोकी वाफम नि हारिबो वाफम सि मतंग दुद एनएसएनआईएम अमसु मणिपुर की लालहोबा सिंग पुन्ना हाइबा तारे केनेबी अमदी पीडीएफ का मतम सांग नोंमै कामना हिबा चरौन था म चुपना नोंमै कामना हिबी ताक अमक थोकी मदुगी मरक थोकी स्टेटमेंट नि पंगरे हेबिनी एनएसएनआईएम हाइद चुमदोइने 60,000 troops अखोई मणिपुर रे लाखिबदो गजरा ने पुरके मुई कदाई लेखरगिनी अदु मुई असोन लोइन चंग्रिम बरमादा पीडीएफ से अखोई आइना ओपन लो दम हाइरगे हौजिति पीडीएफ से अखोइना ट्रेनिंग पीबनी अदुना इंडिया की हाउफा लेतना कमांड तो से मोइन डेमोक्रेसी पोरकने गानि खालिमने बरमादा अदुगी मौंगदने बा इंडिया से यामना कने सुपर पावर दोना मोइन खंजबय वाने बा अदु मंगलान गु मनि कसी बोइथोय दवाने मरमदी ब्रह्मा से अखोई चाइना की कनोने चाइना की मतेंग लौर हिंगेबने अदुना मसी 60,000 आई होजि हाजिरेसुनी मसिरेदा मोइन एनएसएम ना आरिबसि मोइ ममिन उरगा हारपने मोइन हारपति सुंगने अखोई सिने सिरेद डिस्कशन तोर खबर द पारा हाइबनित्रा मोइ स्टेटमेंट एनएसएम ना मिदि स्टेटमेंट 100% सुंगनी अदुगा कुकी का इंडिया नामी का सारा पुल्ले आइबिदा अदुति अखोई लोइन मंग मिन उरुंग हातनी ओके याम नुगाइजे पाबुंग हेल्थ लाक्सनिंग बजे पाबुंग एनएसएनआईएम की स्टेटमेंट से इखिदंग अंग चंगजन जावगे अदुगा असे नेचुरल बैलेंस से अमुक लाक्सके पाबुंग हाउजिक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट सॉरी ngasa ki एनएसएनआईएम ना मखाता ना पल्लिवजे इंडिया की आर्म फोर्सेस सिंग हियर आई कोट फ्रॉम हिंदू को मसी मा याम क्लियर इन थमजगे हिंदू की हौगिबे मेगी तांग कुलहुमदोय हाइबा तारे सिदा फोंगबा मागी की वेबसाइट अदुम फोंग अवेलेबल नि मसिदगी ने इन रेफरेंस लौजरिबजे द एनएसएनआईएम ना हाइबजे इंडियन आर्म फोर्सेस सिंग दा कॉम्बैट मटेरियल लांद सिन गदबा मटेरियल्स मकैसी केनेवी अमदी पीडीएफ ता अखोगी सप्लाई तौई हाइरि मसिदा म्यांमार की चिन प्रोविंस ता मिजोरम अमसु मणिपुर की ngमखै की परिंग दा लेबा अखोगी चिन प्रोविंस की सरुक सिंग असिदा अखोगी एनएसएनआईएम ना मपुंगोइना 1600 किलोमीटर की इंडो बर्मा की बॉर्डर से मोइन ngakchen bai daite se moine lobuni maduna म्यांमार अमसु मणिपुर की ngमखै परिंग दा लेरिबा मफम सिदा अखोगी केनेवी मफम सिदा लेरिबा केनेवी सिंग दा कॉम्बैट मटेरियल सिंग से सप्लाई तौई हाबगी याम कन चार्ज अम खतंग तौरी मसिगे मरी लेना इंडियन आर्म फोर्सेस सिंग असिनसु गल्वनाइज आयरन पाइप्स मयाम खैजे योना साबा पाइप्सिंग गल्वनाइज ओइबा मयाम से बोम मेकिंग फैक्ट्री असिदा बोम मेकिंग फैक्ट्री से फयांग द साइ हाइ केनेवी की बोम मेकिंग फैक्ट्री से मसिदा इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग सिन सप्लाई तौई हाइदना याम स्ट्रांग एलिगेशन अमखक अखो एनएसएनआईएम की मार्केट के तौरी पबुंग मसी की एलिगेशन मयाम से की वैलिडिटी से कमाई निंग बिबो मसी सप्लाई से ब्रह्मादे दी फंगरोय मरमदी मोइना रिबेल सिंथिना मिलिट्री मोइ कनो दी फंगरोय बा इंडिया ना सप्लाई तो 100% सुमे मसी सप्लाई से आयोन बोम मोइना थागला पुलै मद जीआई पाइप ति सेमने अदुना इंडिया ना कनो द नति सप्लाई तो बसे मोइना तो ट्रेनिंग से पीरि बनी अदुगी एम्युनिशन अदुगी आर्म करी गसिम लोइन मोइना सप्लाई तो बहातनी ब्रह्मा से इवन चाइना दगी दी मोइना इफंग फंगरोय बा कनो से थाईलैंड लोम दगी खरा फंगम बय
aduna akoi border city anywhere akoi Saudi Asia country city pura borders ngakne ba ko aduna river macha sing macha power ga aduga poche sing loin pham ngakni and NSM hariba India na supply tor ga sem na site adum chumduine moidi maram di Brahma dagi moina adumba material phangnabagi chances lite adagi China na su yam changba kano do cross ta adum lakpia roi adu ihalambada koina khange baduni 60,000 lai ba se Manipur 60,000 troops si moina gadras da poraga ahing dang tumdana sadana holaki ba singdo Manipur da deploy to buna tiap ason manung thajan mane ba aduga isam samna da matam da khange akoi naharon singse akoi angang singse isa singse losin gen do buni moi MDL suni hoji tamna moina border se sumana sil tok selaga round torga Brahmarom de lebe se su moi hoji siri hai se Brahmis gi sorry moi PDM na kari na moi kuki militant sa tu India nam ne kapam dini keno adu akoi khang ponte adu de akoi faceless enemy ne bojiti akoi maitai ne thena doi se enemy gi mama ji khang ro ten faceless enemy ne akoi thena doi se ghost ngate ne akoi thena doi se Kuki goi bi ai India na ami goi asana pil goi bai ba akoi si isam sanam ta akoi totally khajal laga trap tor thamane aduna yamna crucial ba akoi ngasi Manipur da situation ji akoi society na hoji face tor ba se yam critical ba situation ni masi akoi ni lightly lobun thokte India gi policy city isam sanam harabada Narendra Modi na wahim haidri se manung wahai da ba si ni yam maru se Silence has a lot of meanings. It has got very deep meaning. Deep meaning. Very deep meaning. Okay. Aduk wangang pangang ba sidi mau adum kaimu khang da wangang da mi sidi mai mokin khang da yam na arthayam le tuini ma ngang thopu ya de ngang drim ne. Pong matang sida NSNIM gi president namada mapung ni palli ba se masida ku yam ngai ori je masida kuki militant mayam se sinaraga across border da habitat Myanmar da leiba NSNIM gi lalhoba mayam se ji mathak da landana bu gi damakta as a proxy element oina sijinabani aduga India government na Myanmar militants mayam se NSNIM amasung Manipur da proxy war oina sijinai hadan NSNIM na yam kanna allegation tawri hadan NSNIM gi mathak da amasung aikol Manipur da proxy war gi damakta hariba Myanmar militant mayam se sijinai hadana yam kanba allegation amazu NSNIM gi maike de gi tawri masiki allegation se pabung kari kamai ni yengi mayam da yam chawna chamunari ba miyam da haiba tare yam chawna chamunari bo hangdi haukiba chahi kuntari muk sang na haiba tare government of India amadi NSNIM gi marakta chatar iba yam history of peace talk sigi relevance kadai chakhar gi sini if the government of India zina is not on it natragana NSNIM ani ji gi marakta yamna strain over relation ama lai ji gi maru ba maram kari gino aduga haiba kuki militant sing natragana Myanmar gi lal hoba mayam se NSNIM gi mathakta aikogi proxy war oina sine haiba amasu Manipur da sine haiba gi wafam sida pawum kari habini masigi se Nagana taliba si moi kanu duni tan constitution duga moi kanu ama point ani natra moi tali se adu moi se hoki India government tori delete like this snap isam chana da moi gi kanu do hojik se moi ba sorry se moi ba sine ba loi mai loi bunga ri se ara delete this toraga moi na kasu tawna ti hojik ti India na mina su hoji NSA na se target oduni akoi Manipur ga target oduni akoi gi angang sing se ka adin NSA ingo target India na mi target ne ba khoise moi gi against thabak to ena moi na haibi yadi na adu akoi angang sin ju yadi mon aduna moi na NSA ma hari ba si mai support ku banati moi na ngangai ba sing se moi against to re moi ga kuki ga India na mi go pulle ba ko pulli ba sin ma khoi kuki sing moi na tuloi si na ga akoi ma kan NSA na ingo akoi angang sing si ga ma ju target ro ga moi sum lotion na bi mong da ne ba lai basi adun moina akhang basing dun haidore do moina hari basing chi moida target oselakpa moigi isam sana moin khaliba thought process to chimok pe ai na moin sum phongdok chabani ad sum ju sum doini
chumsu chumgani chum matang sida NSNM ga government of India ga leader relation abada yam chawna ahum ga lakpa have to the extent aku mamang the NSNM gi captain adagi moi officer chau chau si gi mutada NSNM na thoklak reaction chi yam sharply against aku India gi security forces gi mayok te yam sharply oina thoklai matang sida pamu government of India gi interest kari no haibisi Burma da tawriba Iran sida chawakpa madi Myanmar ga leader relation to the pamu su phongdok pire but in the context of North skill are hope single mari leader relation da what is the national interest of the government of India come on ID akhoi angang ga akhoi angang singsiga ina sinam ga masi maruina madu loction bagi emon ngani khali group ani se group ani se lotion bagi adugi emal oramba adi pabung amuka hojik Burma da thoi be Iran se Burma da thoi be Iran se gida amuk sigi context amuk yenga di Burma sida unity government haibama le national unity government haibama Myanmar gi military junta military na khulingba lenga ama ani sigi marak te le confrontation sigi magi natural conflict se pabu masiga Manipur de le riba ikogi conflict sigi nature siga ani sida kamaina correlate to be mari leina bra natraga na leina den lo bu ya bra maram de already masi India gi different level haitare India gi leadership te gi chief of the defense staff the army chief India ki home minister na Burma da thoi ba unstable situation jiga Manipur da le riba Iran chiga yam chawna mari leini habse hanjen jin phongdo ki bele kari habini Burma thoi city very large scale ni ta Manipur thoi hit peed nut ni adu compare to ya one te Burma da hoji moi displaced person je 7-8 lakhs ne ba akoi 56 kano ji akoi asigi Burma ga khoi ga sida compare to bu ya roi moina isam sane da khoi se launching pad doina akhoi Manipur si launching pad oina moina season na gina khanbai wane ba akhoi gi Manipur si labuk thibam na he akhoi he wari da Manipur history se akhoi lanbam ma moi lai ba Manipur si lanbam he thaina mamangai deona hausu lanbam mo de sini Indian army na moi induction to matam da special commando paramilitary force para commando yam puchan gi bane ko adu amok sai du udrisina moina para commando sina puram do si moi special force ni moina pura kano si Burma manung leram do ne moina ne train to do khudi si moi PDF ki kambu kuki sin militant train to do si aduna aina hajaba de sinita moi ki whole MD Burma da military ki kano si democracy ma democratic type of government ama moina adugi mange at the same time NSNM ga akoi angang sinsiga masi target leng mani khali aduga masi head henjelaga moina yam kana si taw yadaba maram di yam kana kano tawruraga moi China lebanina makoi Burma di akoi ne yam kana India government yam kana thingjin yam moya ba akoi India prime minister ga Chinese president after 5 years ni nei hari do adu moi yam tano si India na di sorry Pakistan China na di India si ka suin it khande moi na ka su moi enemy ne yam moi ka compare to ya na ti yam wali ne khali bane India na pangang se buya ni India ga koi ga China ga koi India ga kano ya ponte ta okay sang no bi adri okay pabung moi ni am ti heli okay yam dini heli pabung thank you very much pabung early June have tare ho hi sahi gi early June ekoi gi Iran city have thol aba me gi saruk sidai thol aba matung sumna tangi tha ma khaki manung da malem gi oina have tare madu maru in Asia Pacific region the best over ekoi gi the diplomat saiba ya maming le international diplomacy ga mari le ba ekoi gi the diplomat saiba ekoi gi magazine jida phongba article makangni masida how the Myanmar crisis threatened to destabilize India's Manipur state Myanmar to thui ba crisis in maram oiraga India gi Manipur state chi destabilize tawna ba mongda ekoi threaten tawrabra haiba wahang amakak man hangba article amakak phongi pamung masi article si yamna nganna predict tawrabra haibaduni Burma gi leiba crisis in maram oirakanda Manipur state yamna ingna chikna leiramba lamdam amada civil war situation and the tholakpagi destabilization ki process hai pam kamai yengi masi articles aina machai ahobu da hajegi butuni 1st February 2021 da Burma da military coup tawkre yes matam du da akoi yumlo na basit supposing ai gi yumlo na basiga thangna badi da adu akoi na khalo go dabne sumaina military government am lakhre adu ita da akoi da kari problem lakpi hai
Brahma dadi hoji khanari basi moi kaino ne against the government da ne ko democracy lang na bakon na ba dirit mayam si support tore ad akhoi laupum to poi precaution lahung da bane ba masi oire kane hidi hoji diplomat magazine da mana anticipate to bungam grab ne oire paya base akhoi gi sidai da na anticipate karimuk to hung da bane akhoi unprepared ne akhoi matam da ad 23 May gi 23 3rd May si bogda akhoi sida surprise ne loi akhoi sida plan to hong da ba to akhoi thangna ri ba yulo na ba sida kari tori gi to akhoi khangu da ba akhoi gi mind se oloi daily da dum lai ba ni raga hingna ba gi punji da daily da dum lai ba akhoi makharom da mai songo non dia brahmana kari tongam du nu kaina hoji sarvana sar ma ga ne dikhange na kakthara kanda aduni tawsi aduga isam sam na harabada akhoi na khanga dabni asa tenopol da asara pali posa mahanga akhoi passenger na satpada khotpada any item pora pada moina check tor asara pali mathau na tina to asara pali na moye de pora poche hingi moi di asara pali si di moi mathau na te adu manipur police mathau ne akhoi si akhoi sa si bo ai gi thau to da du min laga to bu si te moina adu bu thai ngam dre ai gi sangluk chapra gum ne ba ai jalu si nang chali no na madul lotion ba adi sting drus leitre aduna akhoi si di mo ai hajabda asoi na piktan ba lam do ere yengu mai ge da thijalu bada soi ta ba mo leite tungda kari oi ren ju khanti hauji oi riba sini ngasi oi riba sama se 17-18 months se akhoi marim na mang le bani ne akhoi kwai de gi numai ta ba mana imphal ina dimapur se Impal in Jiri se Manipuri history da for the first time in the history of 2,500 Manipuri history da yala man hantak si matang si dana mitang mahum tiki ako'y thokpe akong labi tingi ba se masi tingi ba se masi na in quite chai ba se okay pong matang sida atopa yamna highly reputed journal ama Asian Confluence haiba ako'y international diplomacy ga related oiba ako'y journal sida phongba article amada haba tare masi so hogi besa higi September adai phongba article ni article sida high river January 2022 da haba tare junta forcing na CNA gi headquarters si ako'y Chin National Army gi headquarters si thomjal lapa matam da moi si Myanmar gi Chin state ki manung da leiba Camp Victoria da moi gi se lei masida makoi da maduda leiba ako'y lal hobu sing se Manipur amasung Mizoram da chenchel lakhi haba gi report lei hadana masida January 2022 da mai sing palle haba tare aduga nakal morom da Chin group sing gi manung da leiba Chin National Army amasung Chin National Front CNF sing se makoi ji Indo Myanmar border sing da Myanmar gi military forces sing ka yam tatana nomi kap da magi thorok sing ji thoi aduga cadres myam amadi masi escape tor akada Manipur ngkhoi paring da chenchel lakhi gi wafam sing haiba article sida palli pau kamai yenge masi aina hajari to ni manjan hari ni akhoi sidai da mi se ma adri akhoi shape haven noi kare Manipur ji pura akhoi gi de moina changjel laga akhoi kap ya da mi change pam doi kare adu akhoi free movement je akhoi thingo godam ne ba matam da akhoi intensify patrolling ji henkal machine henkal ma yai matam da adu dagi moi movement sing je loina check toroga matam da maroina more ne Churachandpur gi side ani maksidi check to godam ne ba adu su to hodre ba hoji isam na more da kano mi masing kya le Churachandpur mi masing kya le in terms of lakh sing kalam dini kaina la hoji Manipuri population thi da more ga Churachandpur in terms of lakh sing kalam dini lising na tab madu adum akoi adum loira bani okay ai ban thang si tamo